أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك تصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكانه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفل عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليت وعزا على عزه الذي أعطيت ونورا على نوره الذي منه خلقت وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجاته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية دائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبت بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم داهي المدحوات وبارئ المسموكات وجبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات العباطيل كما حمل فصل بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك وعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسلقابس آلاء الله تصل بأهله أسباب به هدية القلوب بعد خوضات الفتان والإثم وبحج ممدحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون ويشهدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم امسح له في أدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك محنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول على بناء الناس بناء وأكرم مثواه يديك ونزولا وأتم له نورا وجزه من ابتعاثك له مقبول شهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطات فصل وبرهان عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه لبيك اللهم ربي وسعديك صلاة الله البر الرحيم والملائكة المقربين النبيين والصديقين الشهداء والصالحين سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك سراج المنير عليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسولك رحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد كما عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بصلاته عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل عليه كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآتي سيدنا محمد الدرجة والوصية في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجزي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. اللهم آت سيدنا محمد الوصية والفضيلة الشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أراه فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نضبع بعده أبدا إن كل شيء قدير. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. اللهم كما آمنت به ولم أرى فلا تحرمني في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك سيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك سيدنا عيسى روحك كلماتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك أنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزناة عرشه مداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره ذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع نبينا والمرسلين والملائكة والمقربين جميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء ومنذ بنيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضا نفسك زناة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين وفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام
متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل يوم وطل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مقررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين وكفلك على جميع خلقك. اللهم اجعلني ممن لزم منة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلماته وحفظ عهده وذمته وناصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أسمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحساد ولا تجعل علي تبعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك لسيء ما تعلم وأسألك التكفل برزقي وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد بالفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والحزل. اللهم إنا لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتان سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان وأجلني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم ارحمني في الزمان هذا وإهداج الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياه. اللهم اجعلني منك في إياد منيء وحفظ حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح بالصلاة على صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها كمومنا ويغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واسلي بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا تقبل بها توباتنا ويسر بها حوباتنا وانصر بها حجاتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشاتنا وارحم بها غرباتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا في قبورنا وحشنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا واستقل بها موازين حسناتنا وأدم بركات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأتوب يا ولي الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره متن اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وانشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن توعد عليه قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وولدنا عضو الأسفى واسقنا بكاس الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك حرامي من قبل أن تميتنا وادم علينا الإقامة بحرامك حرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفى به إليك إذ وأوجه شفاعه إليك
ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب وسيل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسل عن الطاعات وهجوما على المخالفات فنعم المستكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نجيب فلا تترنا وإياك نسألك فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا ومن خافنا تقبل عملنا وأصلح أحوالنا اجعل بطاعتك شغلنا وإلى الخير معلنا واحجب زرة أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بقراءة باعتبار على الأبصار بإسراء النبي المختار عليه سنين دلال وسال الحبيب المحبول أدعي إلى الله المحبول للحبيب محمد بن حسين بعبود بأن الله إني درجات في الجنة ينفعنا بركاته من سرار موارب ولمنفعة في الدين الآخرة بأن الله يسري أمورنا المسلمين يحول أحوالنا جميع المسلمين سنحال بأن الله سبحانه رفعنا البلاء والوباء والغلاء والحرب زال فتن ما ظهر منها البطان بأن الله انصرنا والمسلمين وفحسنا وفي فرج عن المسلمين وخصوصا إخواننا الفلسطين وعلى حادنا وعلى كلنا وأسلافنا الصالحون ولنا وشيوخنا لنا بن الحبيب محمد نجيب محمد الشيخ بكر بن سالم ونلا بن الحبيب عمر عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن الشهاب ولنا وصحاب لنا بار في هذا العرى وأن نهدي توبة إلى ووصول مغفورهم بأن الله إني درجات في الجنة ونفحات في الدين الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسرار
يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكرى يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد كسرت عنه ذر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق ببرقابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع وبمدين صلى بأسفل شجرة موسى بقرب الرعاء وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه صلى رسول لخالق الأشياء إفريط إسرى نبينا من فيه صعلة ناره الحمراء فتلا نبي دعاء جبريل الآمن فخر مصروعا على الصحراء ناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بها نماء جبريل أخبره كيف سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن عريج فائه قال لماشطة بدار بقاء أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبل حل فناء وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاتل وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للخلفاء والصلهاء وبثاني واد مر رهانة ووعدويا راجف الأرجاء صوت لنيران تتوب لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاحي سعد فلقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يهميننا آمود
الإسلام عظيم الإياء وبعرض شام يأمرون بوجهه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهويد والتنسير وقصه كما استجاب له بكل إباء دنيا بصورة غادة حسنا لم تهضى برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز ذنت لوجه فناء وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباء بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر يا رب بالمختار فرج كربنا وعمدنا بسر الإسراء رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء لقى النبي جمالا ووجوه حكيم صالح هدى وسناء فهم الخليل وموسى تبادلوا بتحية للمصطفى ونداء رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء ورعى الكليم مصليا بقبره وحياة رسل الله كشهداء وبدا الغليل وعاليا بعلاهم نور بأس فلوعة حضراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء ورعى السلام له فراد مراهبا
كربلاء وأميتنا بسر الإسراء ترمي كمثل القصر كل شرارة بالله عوز من غضاء وإلى المدينة من أمان بابها دخل النبي ومواجها العدواء يا رب في المختار فرج كربلاء وأميتنا بسر الإسراء نور على محراب داود المنيب وآخرون فوق زرى العذراء في المسجد الأقصى صلاة تحية صلى وجبريل بوقت صفائها في المختار فرج كربلاء وأميتنا بسر الإسراء حتى إذا كل نبي نباتتا وملائك نزلوا إلى الأنهار جبريل آذن للصلاة أقامها واختار طه عن يوم مولاي ربي في المختار فرج كربلاء وأميتنا بسر الإسراء وتحدث الرسل الكرام بشغلهم لله كما من النعماء وربي في المختار فرج كربلاء وأميتنا بسر الإسراء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي في المختار فرج
بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المزيح بان عن بعد لأشراط الله بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيماء قد حان من عسل ومن لبن له مما به من عشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس در وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة دعساء لاقى من الترحيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان لقاه بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أوصابك ثاري غراز الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيض كساء وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كحلز قد بال للراء وعلى لسترة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من عسجد أرواقها ولورقة منها تذل الخلق باستيفاء أمثال غربان العضاه ملائك لم يزأموا التسبيح صبح مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام بالسعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يزرو لشارب وبرابع أسل زهى بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا
طول كربه وعبسه دوا على سجنائي يا رب بالمختار فرج كربنا وردنا بسر الإسراء المستوى يا النبي وقد صبر لصريفي الأمير بكل قضاء وهنا أجل حوادث المعراج وزلالة بل ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هاهنا كن فرحتي أمن من الأسواء يا رب بالمختار فرج كربنا وبدنا بسر الإسراء وبحجبي أنوار الرجال يهود منتزها لها ربي ألطف اللطفاء بدل الحبيب كباب قوسين وخاف إلى السجود بذلة ورجاء وإذا لها من نعمة خصت بسر رسل الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وإدنا بسر الإسراء سلطة وشفع لنا وشفاعة معنا الخطاب لسيد الشفعاء يا رب قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا رب بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء فأبى الخليل بخلة خصصته وأخي الكريم خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهباه 7 مساني لسنائه بقرة وعيدا أسهم الإسلام مثل دائم لبنائه وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضائه وقضى بفرض
الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بأعلاء قص النبي على قريش صبحه مصراه حول البيت بالبتهاء والمسجد الأقصى لهم أرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فاتت كما قال من الروحاء سخروا به إذا لم يكروا قوله كفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطائي أذمى بذريتنا وشفاعة من سيد شفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد شيطان ومن أعداء يهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة شرفاء وعلى صحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولاء يا رب بالمختار فرج كربنا بسر الإسراء. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mengambil keberkahan dari Qasidah Burdah yang merupakan qasidah yang selalu kita baca dalam majelis bulanan kita Dalil Khairat. Mengingat malam ini tidak kita baca semua, tapi mengambil keberkahan kita ambil dari fasal yang ke-7 dari qasidah Burdah yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu insyaallah kita ambil keberkahan lagi, mengambil keberkahan daripada salah satu munsyidnya habaib di Tarim, khususnya Habib Umar Muhammad Salim Al-Hafid, hadir bersama kita Sayyid Fadil Muhammad bin Hussein Aidid. InsyaAllah beliau akan membacakan qasidah fardiyah untuk kita setelah qasidah Burdah yang kita baca bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya khaira man yammama lafuna saqahu sayar wa fawqa mudunil ainuki rusumi wa man huwa
الحسين لم تدرك ولم ترمي قدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خدمي وأنت تخترق السماء طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تداشى والمستبكين من الجنو ولا مرقا لمستلم خافت فكل مقام بها محمد صلى الله عليه رضيت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصف أي مستقيم عن الخيال وسر أي مكتتم فخذت كل فخار غير مستركين وجزت كل مقام غير مقدم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرانا مسار الإسلام إن لنا من العناية ركنا منهدم بشرانا مسار الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرانا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما جاء الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang penuh barokah ini di hadapan kita ada bayi laki-laki yang telah disepakati oleh kedua orang tuanya yang bernama Al-Fatah Rai Thagib bin Deni Rai. Kita doakan agar anak ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadi permata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsanya, diberikan Allah subhanahu ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal dan barokah, dijaga dari segala macam bala dan musibah. Wa ala hadiniya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana bi azwajina auladina banatina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa fiqna wa iyyahum fi ta'atik warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا على محمد لا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما تحركت في شاملها ولا بتحريك، فادعوني يا حبيبي فاني اسمع لداعيك. ما تحركت في شان الهوى ولا بتحريك، فادعوني يا حبيبي فاني اسمع لداعيك. وارضى عني ووفقني لما كان يرضيك، واهدني للطريق اللي سلكها مواليك. خصصتهم عناياتك جابوا مناديك، خصصتهم بتوحيدك بلا ريب تشكيك. ربي فانظر إلي فاني لفضلك مراعيك. مر عمري وانا في كل الأحيان راجيك، ما قطعت السهام دايم ونرجو أياديك. عبد صعلوك غثني يا مغيث الصعاليك. لذث بك دايم مخيم بناديك، ما معي قط مطمع يا حبيبي سوى فيك. والوسيلة لأحمد أشرف الرسل داعيك، من سرى ليلة المعراج وامسى يناجيك. والوسيلة لأحمد أشرف الرسل داعيك، من سرى ليلة المعراج وامسى يناجيك. قد شهد ما شهد في حضرتك من تعاليك، وانبسط له بساط الاجتباء في تجليك. يا نبي الهدى بالفخر هذا نهنيك، معظم الفخر لي خصصك به منه باريك. قد جمع ربك الأسرار يا مصطفى فيك، الله أكرمك وأكرم كل من هو يواليك.
يا شفيع الورى بالروح خادمك يفديك كن شفيعي إلى المولى ومولى يرضيك فن لي فيك نسبة صرت فيها من أهليك أرجو الله يثبتني بها في محبيك أرجو الله يثبتني بها في محبك وأهل ودي وأولادي ومن حبني فيك والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليكم جزاكم الله الجزاء. Ibn Habib Muhammad bin Hussein Aidid. Ada sambutan dari kita? Sambutan dari Al-Khairat. Sambutan dari Al-Khairat. Hah? Langsung? Sami jamaah. Sekaligus rangkum sambutan. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fadlan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan Allah di rumah sosok agung para aulia Allah yang mana alhamdulillah menjadi adat yang kita usahakan untuk berlangsung tiap bulan dari Majelis Dalal Khairat. Kita akan memasuki rumah-rumah para habaib, para aulia secara bergiliran. Pada bulan lalu kita dikumpulkan Allah di rumah bekas yang mana dulu ada rumah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab di kampung Sungai Bayas. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan di rumah yang dikenal dengan rumah besar, rumah yang penuh berkah, yang telah entah berapa ratus kali diadakan acara-acara besar yang dikumpuli orang-orang besar di tempat ini. Dan alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah di rumah yang dinisbahkan kepada Al-Habib Alwi bin Syekh Segab rahimahullah rahmatul abdullah wa nafa'ana bih, amin. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, alhamdulillah kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini di rumah yang penuh berkah ini kita melaksanakan sekaligus juga yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus penutupan sementara majelis Dalal Khairat bulanan kita, dan insyaallah nanti bulan Syawal kita akan lanjut kembali biidznillah subhanahu wa taala dihadiri oleh guru-guru kita insyaallah taala. Atas nama kelompok alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi dan juga atas nama panitia penyelenggara Isra Mi'raj Muhammad SAW alumni Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin Irtibat, pertama mengucapkan kepada keluarga besar anak keturunan Al-Habib Alwi bin Syekh Segab, jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fikum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengambil keberkahan dari rumah yang penuh berkah ini. Dan kami pun bukan sekedar numpang masuk, juga merepotkan dengan bermacam-macam yang kami dapatkan fasilitas dari antum. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fikum. Kemudian kami ucapkan juga kepada rekan-rekan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Mudah-mudahan kebersamaan ini mengumpulkan kita kelak bersama baginda Rasulullah SAW, bersama para salafun salihin, para aulia Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahmatullah, alhamdulillah di bulan Rajab ini kita dapat banyak keberkahan. Di kota Palembang kedatangan banyak tamu-tamu. Kita masih ingat kurang lebih 2 minggu yang lalu, atau tepatnya malam Rabu yang kemarin, kurang lebih beberapa hari, ada Habib Saleh bin Mutahhar Al-Hamid. Beliau menghadiri majlis-majlis kita. Beliau datang dari kota Tarim, lalu keluar Habib Saleh, datang Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim. Habib Ali tadi pulang, datang pula Allah gantikan lagi, Masya Allah, Sayyid Habiban Al-Habib Muhammad bin Hussein Aidid, yang mana beliau ini adalah adik daripada guru kita Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, yang berhalangan tahun ini untuk datang ke Palembang karena kondisi beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam taat pada Allah insyaallah taala. Dan beliau ini, Habib Muhammad bin Hussein Aidid ini adalah seorang munsyid, yang pembaca qasidah yang sudah teramat sangat sering kali beliau duduk di depan para ulama besar Hadramut, terkhusus di depan guru kita yang mulia Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, untuk membacakan maulid, membacakan qasidah-qasidah. Dan mungkin kalau antum suka ngikuti TV Al-Wafa bi Ahdillah, itu waktu mungkin 1 jam sebelum subuh itu ada wirid subuh, wirid fajar yang biasa dilakukan di Darul Mustafa. Nah, beliau ini yang di situ tampil memimpin di hadapan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Insyaallah keberkahan beliau di sini
Insyaallah kita memandang beliau karena muka beliau ini sering dipandang oleh para solihin. Ya, keberuntungan munsyid itu begitu, duduk di depan maca qasidah dipandang oleh orang-orang soleh. Insyaallah mudah-mudahan beliau ada insyaallah di Palembang beberapa hari akan ikut memakmurkan majelis kita insyaallah taala. Selanjutnya kami sampaikan untuk acara besok kita ada juga beberapa rangkaian acara. Pertama Haul Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Beliau seorang salihin, seorang yang penuh berkah, panjang umurnya dalam taat kepada Allah, orang tua daripada guru kita Habib Umar Al-Munawwar dan Habib Abu Bakar Al-Munawwar. Insyaallah besok akan adakan haul beliau di rumah beliau di Lorong Musa Eka Pelaju jam 10 sampai selesai. Kemudian malamnya yaitu malam besok ikhwan kita semua insyaallah akan berkumpul di Rubatul Muhibbin yang diasuh oleh guru kita Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab Al-Maghrib, yaitu Khataman Bukhari. Khataman Bukhari, Sahih Bukhari insyaallah akan dilaksanakan pada Maghrib sampai Isya. Setelah itu insyaallah dilakukan di Masjid Rubat. Setelah Isya berpindah tempat ke aula Pondok Pesantren Rubat untuk mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari Kamis, malam Kamis ba'dal Maghrib badal Isya, maaf jadwalnya dia tulis Maghrib tapi dari permintaan Musholat Thayyibah dipindah badal Isya. Malam Kamis, malam 27 Rajab insyaallah Isra Mi'raj akan dilaksanakan di Musholah At-Thayyibah di Sungai Bayas di samping Gedung Ba'alawi. Insyaallah dimulai badal Isya malam Kamis yaitu malam 27 Rajab. Lalu besoknya insyaallah kita akan menghadiri haul Al-Imam Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang pendiri daripada Kampung Al-Munawwar, rumah yang kita adakan majlis tadi sore. Insyaallah akan dilaksanakan haulnya, ada rangkaian acaranya pagi ziarah ke magam beliau di Telaga Swida jam 6.30 sampai selesai. Lalu acara haul sendiri insyaallah akan dilaksanakan di Musholah Al-Munawwar pada jam 9.30 sampai selesai. Ma'asyal habaib hadirakumullah, sampai kita kepada acara tausiah atau mau'izatul hasanah seputar dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Husin Syami Al-Kaf. Pada beliau falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Allah ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimul Mannan Ar-Raufur Rahim Dhul Jalali wal Ikram. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الآباء، معاشر الحاضرين والأحباب رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah wali min awliyaillah Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf. Dan alhamdulillah kita berkumpul di rumah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berkumpul mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersamaan itu juga bertepatan dengan majlis bulanan Dalailul Khairat
yang biasa kita berkeliling dari rumah ke rumah, terutama dari rumah habaib dan ke rumah habaib yang lainnya. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita bertepatan di rumah Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf, dan semoga dengan kita berkumpul di rumah wali, dengan kita membaca daripada sejarah Isra Mi'raj yang kita baca dari buku Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud, yaitu kitab Al-I'tibari Ulil Absar, semoga semua yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga semua hajat-hajat kita, doa-doanya kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang sakit dari kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak masalah-masalahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah kembali kepada Allah, yang jauh dari Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Muhammad, dan semoga tidak kita keluar dari tempat ini melainkan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita keluar dari dunia ini melainkan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal aba wal ahbab rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan ayat daripada ayat perjalanan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita garis bawahin. Yang pertama, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan ini tersebut. Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan Isra dan Mi'raj ini dengan berkat sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di waktu itu disebut juga tahun Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh paman yang selalu mengasuh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abi Thalib. Dan tidak lama, beberapa hari dari situ Nabi pun ditinggal lagi. Oleh siapa? Oleh istri tercintanya yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga menghabiskan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memberikan semangat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun apa? Sedih sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesenangan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, sehingga Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang ditempuh semestinya waktunya lama. Ini cerita yang mungkin kita semua sudah sering dengar. Mungkin kita sudah tidak lupa dengan cerita ini, insya Allah. Tapi di sini yang akan kita sampaikan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi waktu berjalan menaikin tunggangan yang khusus yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Burak. Kendaraan yang sangat cepat luar biasa, dan lebih cepat lagi ketika ditunggangkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lebih cepat dan lebih hebat lagi? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan tidak ada kecepatan yang paling cepat melainkan kecepatan cahaya. Maka dari itu kecepatannya
kendaraan tersebut lebih cepat dari yang lain, sehingga waktu itu ditempuh waktu yang sangat singkat, sehingga sesampainya Nabi di Masjidil Haram, Nabi stop di tempat dan Nabi menaruh dan mengikat buruk tersebut di tempat yang mana Nabi mengikat buruk tersebut. Ini menunjukkan berarti para al-anbiya war rasul singgah ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa ini menunjukkan tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung, tempat yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena semua anbiya datang ke Palestina. Dan juga ini menunjukkan Palestina adalah punya umat Muslim, punya umat Arab Muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini perlu kita ambil pelajaran. Kemarin mungkin ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya Palestina tidak ada hubungannya sama Indonesia, dan juga yang ngomong adalah Muslim. Kenapa kok bisa seorang Muslim mengatakan Palestina tidak ada hubungannya sama Indonesia, sedangkan kita Indonesia mayoritasnya adalah Muslim semua? Di sini semestinya orang yang mengatakan tidak ada hubungannya itu mungkin dia tidak mengenal atau tidak mengerti daripada sejarah Isra dan Mi'raj, atau mungkin ini orang lupa untuk mengenal sejarah sholat, atau mungkin ini orang sholat tapi sholatnya tidak sempurna, mungkin sholatnya mungkin banyak yang lalainya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari situ kita tahu setelah Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi pun juga melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha dan berbagai macam yang Nabi melewatin 7 langit, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke 7, dan Nabi pun melihat berbagai macam penglihatan yang dilihat oleh Nabi Muhammad, sehingga terakhir kali Nabi melihat yaitu apa yang dilihat oleh Nabi, yaitu berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ketika naik berjumpa dengan Allah itu dengan sendal-sendalnya Nabi naik, berbeda dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhla'na alik ya Musa, buka kedua sendal engkau wahai Musa. Subhanallah. Dari sini dikatakan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan lebih afdal daripada dunia dan seisi-isinya. Kenapa? Karena sendal Nabi mulia bisa juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Saking mulianya sendal Nabi, kemanapun Nabi berjalan, kemanapun Nabi pergi, itu sendal selalu dilihat dan dijaga oleh sahabat-sahabatnya, terutama yang sering menjaga sendalnya siapa? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah Abdullah bin Mas'ud Nabi melepaskan sendal kecuali Abdullah bin Mas'ud pertama kali yang memegang sendal baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh ulama sirah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang paling rapi pakaiannya, yang paling wangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sahabat bertanya, "Wahai Abdullah, engkau ini setiap hari wangi, engkau ini setiap hari rapi, ada apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Wahai bin Mas'ud, apa yang kau lakukan ini? Apa sebabnya?" Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Untuk apa? Ta'ziman lin'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan sendalnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan sendalnya itu dipegang dan diginiin ya. Nah, dipegang begini. Makanya kalau kita melihat banyak murid-murid, ada gurunya datang, ada syekhnya datang, itu langsung megang sendalnya. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya apa berarti? Menjadi sunnah daripada sunnah baginda besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran banyak dan banyak sekali. Padahal kalau kita pikirkan perjalanan Isra Mi'raj itu sangatlah cepat sekali. Bahkan sampai dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan sekedip mata. Tahu sekedip mata macam mana? Sekedip mata. Sudah sampai lagi ke Mekah. Ada yang mengatakan apa? Nabi Muhammad di firasnya tempat duduk. Sebelum tempat duduk itu dingin, kita kalau duduk, ini tempat duduk kita hangat, ma'ruf, ini cerita terkenal. Pas apa? Nabi balik, tempat duduk itu masih hangat. Berarti menunjukkan cepatnya luar biasa. Cuman yang permasalahan yang akan Nabi sampaikan kepada umatnya. Nabi berpikir, macam mana nih kita nak nyampaikan ke umat, kira-kira umat ni percaya apa tak percaya. Itulah yang dipikirkan Nabi Muhammad. Maka pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan cerita ini, yang pertama kali langsung percaya siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalau ada lebih dari situ, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku pun juga percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi pun menyampaikan ceritanya, menyampaikan amanat tersebut, sehingga pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan cerita tersebut, apa yang terjadi? Nabi diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nabi diketahui, Nabi dicaci, Nabi dihina. Katanya tak mungkin, katanya. Kau semalam ada di mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang kau ada di kota Mekah di Masjidil Haram. Tak mungkin itu, katanya. Tak mungkin, kok bisa? Tak mungkin. Karena waktu itu perjalanan ditempuh kurang lebih waktunya 3 bulanan. 3 ini apa? Nabi Muhammad ngomong semalam ada di Masjidil Aqsa, sekarang ada di Masjidil Haram. Daun dan diketahui Nabi Muhammad SAW. Baiklah wahai Muhammad, kata orang kafir Quraisy, kalau memang engkau betul ke Masjidil Aqsa, siflana Baitul Maqdis. Kalau memang engkau pergi ke ke Masjidil Haram, baiklah sebutkan kepada kami bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Nyebut ke Baitul Maqdis pula. Nabi datang ke Masjidil Aqsa, kira-kira nak apa? Nak selfie apa cak kita zaman sekarang? Kalau zaman sekarang ni berangkat tujuannya ke masjidnya. Seperti contoh ke Istiqlal. Oh, nak tengoknya Masjid Istiqlal tu macam mana? Ada orang nak berangkat, kemarin kan banyak, kemarin ada safar ke mana? Hadir Hall Malang. Ada tujuan ke Masjid Bandung. Oh, memang tujuan nak ke Masjid Bandung, nak tengoknya. Kalau Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah, sampai di sana salat dan berdoa, kemudian jalan lagi. Macam mana waktu itu ditanya oleh orang kafir Quraisy, "Siflana Baitul Maqdis." Sebutkan kepada kami bagaimana tuh Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu subhanallah, Nabi Muhammad dapat pertolongan dari Allah. Nabi Muhammad langsung lihat live streaming. Subhanallah. Jadi jangan salah, Nabi Muhammad lebih dulu dari kita. Kalau saya langsung, Nabi Muhammad lebih dulu langsung, bukan sekali, bahkan berkali-kali. Salah satunya lagi kapan? Ketika terjadi perperangan Mu'tah. Waktu perperangan Mu'tah, Nabi Muhammad tak melok berperang. Nabi Muhammad ada di ada di kota Madinah. Nabi sedang menyampaikan khutbahnya, Nabi sedang berpidato. Waktu itu Nabi ketika berpidato, Allah kirim live streaming. Oh, diceritakan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat mendengar. Subhanallah. Termasuk kejadian ketika ditanya oleh orang kafir Quraisy, "Siflana Baitul Maqdis." Sebut kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Subhanallah. Allah kirim pertolongan. Nabi lihat begini dan begitu. Semua dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apa kira-kira orang kafir Quraisy pada waktu itu percaya atau tidak percaya? Tidak ada satupun yang percaya. Maka dari situ ma'asyiral hadirin, ini perjuangan Nabi. Sedikit demi sedikit Nabi berjuang, sedikit demi sedikit Nabi mengajar, sehingga waktu itu sampailah solat dan tersebarlah solat amanat tersebut. Solat pun juga waktunya sebelum turun Nabi Muhammad, Nabi ditegur oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, baliklah." Kita tahu cerita itu ma'ruf sudah. Dah asing lagi betul ceritanya. Solat Nabi Muhammad dapat kewajiban 50 rakaat, 50 waktu.
Kemudian apa namanya, Nabi Muhammad disuruh minta keringanan oleh Nabi Musa. Terus bolak-balik sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 9 kali naik turun. Ya, sampailah solat menjadi 40 sampai 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa ngomong, ya Muhammad, inna ummataka la yutikuna dzalik. Farji' ila rabbik fatlub minhu tahfif. Wahai Muhammad, sungguh umatmu di 5 waktu pun tidak mampu. Tidak mampu, baliklah lagi sama Allah. Mintalah lagi keringanan, Kira-kira apa yang disampaikan Nabi Musa betul atau betul? Betul tak? 5 waktu masih banyak wong yang lewat. Betulnya Nabi tidak? Hari Jumat lagi masih macet. Wong sholat Jumat lagi mah. Subhanallah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Oh, masih banyak ternyata umat Nabi Muhammad yang galak masih meninggalkan sholat. Tapi apa? Waktu ketika Nabi Musa nyuruh Nabi Muhammad minta keringanan, apa jawaban Nabi Muhammad? Qad istahyaitu min Rabbi. Sungguh ya Musa, aku sudah malu kepada Allah. Sudah 5 waktu minta keringanan, aku malu. Jadi perjuangan Nabi itu banyak, ya, banyak dan banyak sekali. Nah, dari sini mari kita mengambil pelajaran. Sudah sampai di mana kita dengan sholat? Perlu kita mengkaji ulang. Sudah sampai di mana kita sholat? Sudahkah kita menjadikan sholat kita yang nomor 1? Sudahkah kita menjadikan sholat, dan sholat itu selalu tidak boleh kita lambat-lambat dan males-malesan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam salatnya khusyuk. Pertanyaannya, sudahkah kita salat dalam keadaan khusyuk? Sudahkah kita sholat dalam keadaan yang benar dan betul, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, atau belum? Kalau belum, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Jangan bersangka bahwasanya orang yang sholat itu orang yang selamat. Kenapa? Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Macam mana wong sholat celak? Apalagi yang tidak wong sholat lagi celaka. Wail, ada mengatakan wail itu nama wadi di jahanam. Orang yang sholat pun bisa masuk ke wadi jahanam. Na'udzubillahi min. Apalagi wong yang meninggalkan sholat. Siapa nih orang-orang yang celaka, orang-orang yang sholat ini? Maka Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka salat dalam keadaan lalai. Lalai itu macam mana lalai? Di sini ulama tafsir banyak menjelaskan. Termasuk lalai, termasuk yang lalai itu apa? Yaitu yuakhir an waqtiha. Yuakhir salat an waqtiha. Takhir salat, melambatkan salat dari waktunya. Wong yang lambat-lambat sholat dari waktunya itulah wong yang celaka. Nah, kalau nak dipikirkan lambat-lambat sholat itu macam mana? Lambat sholat maksudnya tidak di waktunya. Sholat zuhur jam 12 taruhlah. Ini sholat zuhurnya jam 2:30. Ada tak yang macam itu? Nah, inilah tanda-tanda wong yang lambatkan sholat. Nah, ini yang berbahaya. Jangan salah. Nanti di ulama tafsir menjelaskan banyak lagi nih. Ada beberapa hal yang sebab orang itu terlambat. Ada karena gawiannya, ada karena bisnisnya, ada karena dunianya. Kelak kaget kalau meninggal dia akan dikumpulkan. Ini wong yang sholat ya. Ini kita bahas wong yang sholat, bukan wong yang tidak sholat. Wong yang sholat kelak kaget dikumpulkan di mana? Gara-gara dia lambat sholatnya, dia dikumpulkan sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman, sama Ubay bin Khalaf. 4 ikut tuh. Pembesar apa ini? Musuh Allah, Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini gala-galanya mikir dunia. Nah, orang yang lambat sholat gara-gara dunia, dia kelak akan dikumpulkan sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan diceritakan Hukiyah an ba'dus salihin. Ada cerita satu salihin
Dia waktu itu sedang datang kepada saudarinya perempuan yang sedang meninggal. Ketika datang kepada saudarinya yang meninggal itu, yang sedang ingin digali kuburnya, yang sedang ingin dimasukkan jenazah ke kuburnya, kebetulan pada waktu itu dia punya kis, dia punya kantong duit, atau kalau gitu zaman sekarang tahu keladong, dompet yang asli ada duitnya banyak. Kalau zaman dulu tuh kan pakai apa namanya, paham lah kamu itu dah, nyampak ke dalam kubur tanpa dia sadari, nampaklah ke dalam kubur tersebut. Saudarinya perempuan ini, tidak ada yang sadar dan tidak ada yang tahu, sehinggalah selesai kuburan tadi, selesai dikubur dan selesai ditutup, dan pada waktu itu semua bubar dan mencar dan balik masing-masing. Tak lama dari situ dia teringat, nah katanya hilang, balik lagi ke kubur dan dia gali lagi kuburan tersebut. Pas dia lagi gali kuburan tersebut, ternyata kuburannya itu mengeluarkan api yang sedang menyambar-nyambar, yang lagi menyala-nyala. Terkejut, ini saudarinya, ya, saudari perempuannya. Terkejut dan dia takut dan cepat-cepat dia tutup lagi. Ya tak? Ini ada kena telepon ini. Masya Allah. Nauzubillah. Alhasil apa? Ketakutan, dia langsung cepat-cepat tutup dan dia langsung balik. Pas dia balik, dia ketemu sama ibunya dan dia bertanya sama ibunya, wahai ibu, ada apa saudari kita ini, katanya. Bagaimana kehidupannya, wahai ibu? Kaget ibunya balik-balik dari kubur, tiba-tiba nanya apa? Tentang saudari perempuannya yang barusan meninggal. Ada apa kau tanya, katanya. Iyo, tadi itu wahai ibu, aku tadi dicerita kelak, dompetnya nyampak, terus dia balik lagi, dia gali, melihat ada api di dalam kuburnya. Sehingga pada waktu itu apa? Pada waktu itu dia apa? Menangis ibunya. Terkejut dengan cerita anak-anaknya. Maka dari situ ya ibunya tadi nangis dan diceritakannya oleh ibunya tadi bahwasanya engkau ini punya saudari perempuan, ya, saudari perempuan engkau ini apa, waktu itu semasa hidupnya galak lambat-lambat sholat, gara-gara lambat-lambat sholat itulah apa, makanya mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari situ janganlah kita terlambat dari sholat. Ini belum bahas wong yang meninggalkan sholat, ya dah. Dan juga diceritakan apa, ada satu lagi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, waktu itu ada seorang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, menangis kepada Nabi Allah Musa. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, wahai wanita dari Bani Israel, wahai engkau wanita, ada apa engkau menangis? Wahai Musa, aku datang kepada engkau, aku ingin bertobat karena aku melakukan dosa yang sangat besar, wahai Musa. Maka dari situ ya Musa, maka dari situ doakan aku ya Musa, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa aku, wahai Musa. Kata siapa? Kata wanita Bani Israel ini tersebut. Baiklah, emang engkau melakukan dosa apa sehingga engkau sampai seperti ini? Maka dijawab oleh wanita Bani Israel tersebut, wahai Musa, aku ini zina waktu itu. Kemudian aku punya anak, dan anak itu wahai Musa aku bunuh juga. Sudah berzina, punya anak, anaknya dibunuh. Kiki besar dosanya. Besar dosanya. Menuwang sikok lagi tidak boleh. Ini sudah zina, menuwang pula dia. Ya Allah, ya tak. Kemudian apa? Nabi Musa ketika mendengar itu, ya kata Nabi Musa, wahai engkau wanita, pergilah engkau dari sini. Jangan nanti gara-gara engkau kami semua mendapat apa? Mendapat musibahnya. Nanti Allah turunkan api dari langit dan kami akan mendapatkan semua gara-gara engkau. Maka dari situ, wahai wanita, engkau pergilah. Wanita itu tadi sedih, padahal dia benar-benar nak taubat. Nangis sudah datang kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ngomong macam itu, wanita ini tadi balik dengan ngerasa kecil hati. Tiba-tiba dalam masa itu apa? Nabi Musa kedatangan malaikat Jibril. Wahai Musa,
Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada engkau, kenapa engkau enggak terima itu wanita yang sedang taubat, ingin bertobat kepada Allah? Apakah engkau enggak tahu ada dosa yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Emang ada dosa yang lebih besar dari itu, wahai Jibril? Iya, ada dosa yang lebih besar dari itu. Apa itu, wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Itulah dosa yang paling besar. Nah, maka dari situ, ma'asyiral hadirin wal aba wal ahbabi rahimakumullah, mari kita jaga sholat kita perbaikin sholat kita. Jangan sampai gara-gara terlambat yang tadinya kita sudah nak masuk surga, akhirnya bakal tak jadi. Na'udzubillahi min. Apalagi kita sholat jamaah, usahakan sholat berjamaah. Yang dekat sama masjid, apalagi jangan sampai ditinggal ya. Dan juga semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal aba wal hababi rahimakumullah, sebelum kita tutup, kita mewakilin daripada Majlis Dalailul Khairat, alumni Ma'hadul Khairat, kita meminta kita berterima kasih, fajazakumullah khairal jaza. Dan juga kita mempunyai rutinan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab, bahwasanya kita setiap bulannya akan berpindah-pindah dari rumah habaib ke rumah habaib yang lainnya. Tidak lain tidak bukan karena kita ingin mencari dan mengambil tabarrukan, mencari berkah, lebih berkah dan lebih banyak lagi berkahnya. Karena apa? Karena kalau kita mengambil karena dikatakan apa, ziaratul ma'athir afdalu min ziaratil magabir. Datang ke peninggalan-peninggalan, termasuk rumah para habaib itu peninggalan, tempatnya mereka ibadah, tempatnya mereka mendekatkan diri kepada Allah, tempatnya mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka berziarah ke tempat-tempat tersebut itu lebih mulia daripada ziarah ke kuburan. Nah, maka dari situ, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari situlah tujuan kita, ingin mengambil berkah dan mencari ridha daripada aulia Allah salihin. Dan juga semoga dengan berkumpul kita di tempat rumah Al-Habib Alwi bin Syekh Asgar, kita pun mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita lanjutkan lagi Majlis Dalailul Khairat di bulan Syawal, insyaallah. Semoga tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senang di dunia, senang di akhirat, dan semoga kita semua menjadi orang yang kaya raya, yang sukses, yang berhasil, dan juga tidak punya hutang piutang. Dan semoga kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali bertambah rasa kecintaan kita kepada Allah, bertambah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa 'ala al khair 'annahum 'alaihi wa wafiqna lil khair wa 'inna 'alaihi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsantum wa sallallahu alaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Jumana Ustaz Husin Syami bin Ahmad Al-Kaf atas apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insyaallah menjadi motivasi kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis yang berkah. Ma'asyiral habaib rahimakumullah, mari kita tutup majelis kita ini dengan pembacaan talqinuz zikir dan doa penutup. Kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Husaini bin Hilmi Al-Kaf. Tafadhal masykurah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya alaiha namun alaiha nubathu insyaallah minal aminin amin. Fatihah binti doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la shimala wa la ma'ana shaqiyan wa la matruda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya rabbi qabil bil qabul du'ana fa ya rabbi qabil bil qabul du'ana fa ya rabbi qabil bil qabul du'ana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu halaga 4 orang. Satu halaga 4 orang. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. 4 baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin